U 26. číslu novinog Ruske slovo u rubriki Tižnjovnik vistka o konstituovanju Upravnog odboru Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, formovanju projektnog timu za aplikovanje do evropskih fondoh, a na naših mestoh piše o demografskej i populacijnej politiki u opštini Šid, o výhodnostoch vymirjovanja dlustvog zavodu i novim portalu o transportu u Verbaše. Kultura i prosvita najavljuje 56. festival ruske kulture Červena ruža, zaznačena promocija dvoch knjižkoh Tatjani Venčelovski u Verbaše i hostovanje Novosadskog ruskog kulturnog centru Medzilaborcoh u Slovatskej. Na ekonomiji tekst o zakončenju tlačitbi žatvi jarcu po naših mestoh i vistki s gospodincoh. Duhovni život piše o školjarskim dnju u Vodici, dok na bokoh rubriki Ljudze, rok i život čitače može upoznat s Gorana Jureka zo Šidu, a zaznačene i stretnuce Hrubenjove familije u ruskim Keresture. Na bokoh rubriki sport dohľadnuce na zakončenu peršenstvenu sezonu naših fotbalskih kluboh. Od toho čísla vyhodzi feljton Jak nje skapal rock'n'roll i nova rubrika Hladog i horuci tepši, a dodatok Ruske slovo u Švece.